Umuntu uvuka ebusuku alayite ifriji afaka amabhiya sonke silambile abanye bethu basifana amandiya sisifanele umndeni abanye bethu basifanele ibhiya vuka ekuseni 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 manje isikhathi sophanda yezwa khala kikiliki hathela ingubo wenze shows khiphile iskiki basilandile uyazi ukuthi apipipipisa imali yafani choko bikikipile omunye usebenza ngendaba kodwa leyo nto ayinandaba ngoba sonke siyabhadala inakokukudaka ngoba sifuna ukuvika indaba phela manje sesibhadala yonke into iyabhadala. vuka ekuseni 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 vuka ekuseni